Bula. Gue minuni mereka rakyat untuk teletak di forum ng Bula FM nomor 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Isang bulu binaka sikong gona ibalela kaninon di tukutuku enam bong yang daindai. Sabaru takatiku na matin tu Australia tulusang bulu kalima na milyon ng dola ena buku ni bebuke kina non ta bunua ena buku ni bula bailabo kama isotap sarbale bunan rendre ena buku ni mati na COVID-19. Mana umay labong go tulusang bulu kandona milyon ng dola ena panguli ena tambanang garabo na laveti ni bulan rebua kawana milyon ng dola ena panguli kina tumbu bailabo ni mati itu. Makati kuna minister di vika bailabo ya said kiyum ni marutaki na bebuke may dingomi mebakani samai badada ni sarbale buna tambana inda usotaba na ngangandri ni nonda bunua ya na tambana ni sarbunua tukuna talangani bebu kiongo sana buki biti ana kana pamama nda talangani tola ni mbula bailabo kamai kuriatiko ana badada ni dabao yasa sabaru talanga Australia bitu na milyon ng dola may na isaunia ya ni bebu ke ndongan ribitu tolo ya ngauna endo stabikina endua na lenga tumbukoso Tumana tikuna tambana ni mbula na nonrutu bandindike en bibunua e mai bakilaikina na tapawa yasa rauni na makikina sona mate vei takabi. Ratu sada kata kabata tiko ke na matambose ni United Nations ukakina na tambana ni mbula buru-buru raramba mai kai tikuna mata ni matambose ni UN na nonda bunua sanaka samarshina ratu ndo kawai valebu ena kena rauni nda ubure mai na mate tete nda woti ndo na tapa kayala taka na nonrutu na taka kabata kena tambana ni mbula na nonda bunua ena kena wali na lengongori. Vida na tupi mati na magitiko ni na roni mbasi kada kimai wakakina na dengue fever, leptospirosis, wakakina na typhoid. Ya saturu bagi tali tinguan dono bandindike na nondra mbulu na manu-manu era mai lenga na buku ni tapuawa yasa. Dono mati lau ni indinia mana mati balu na nonda bunu era sabaka uyani kina yanu kia merlaki bebu kena kena tara na vale pakateba mer waru rutang mandakina na wekanda mai badadani na nondra itiko-tiko. Abada ni sarbaka da na ina no kia mai na tabuao yasa sauti ngweli mana singa na non ratigo kia na indinia ni mativalu karsa daga sartigo bangu matua ena kena sama kina yanu kena non raparurungi pinaka na lewe ni yanu kina itu ningito samai dabotok ni kuwa na mbaki rono ndulu rosanga vulu ya tarule wetiko seta werau ni takaba na tambana ningito mena bukena mbula bailabo ni nonda vanua tarongo mai tarongo tako Peter Maisie na chairman ya Fiji Sports Commission kakaya ni sangkarabi tiko na vitala noa mena maingito eviti na mata timu ni All Blacks na mata timu ni New Zealand na mbaki wo mai tuko ni tiko Maisie ni kiana maniado mena babu tukana na vitala noa ena pamuri na itubutuba ni nonda turi bati kitiki na ndau ngandi mai kina nonda bonua bakakina na kena na rai ni na batombo mena ndona ndau bito koni mena tiko na bonua yang karabi kina na sota katalanga Maisie ni vina kati mena ngule da vina vika maniado na mbaki ungo kasabana mata ni songsongo kina itubutuba bo mena bebu kina mata ni tu ya meta betul kirin na ivalelaka ni nonda itukutuku na singini kuwa na kena ikuri rauni ni narungoda na Bula FM kena radio Fiji 1 ni ngai nonda batatiko na kena maruta kina tawasi ni ambaki ni vade ngubinaka. Untuk toka biar nabi share suara Bula FM, nampak dua ni share isu. Bula FM number 2 NSR.